so taro kugira ngo nibaza kushekerere kibibogwa buri umatire mesente nkuko wakigamba, so we don't have a side it. All we need ntwenda kumekinga sho ngo singire ni wasingire taro kwibogwa. Madam Arajisi. Now ndio ni chawisha inaka papa inechi papa. Yes. That's why alikulemwa kuisha. Is the host. Can't deputy what? I know host. No level kutinka demanding that I want a copy of the report. Ati yoni banyi na so. Naza kutako. Bashita kadri vita kuchichi to we don't have a site. Ati yona gaha abantu bagambere ndigaha yaha no sikia waha no se mutwichize ito tukumamba kayo turabona report. Honorable Kambe Kiria. You are sabot. Sorry to let him submit not other. Ni wananta kwenda ngorete politics. So Loreva situation hatiriyo. Kuja kutujengesha twino. So tutekwa kumaha kumwerezo. After yokusinga wahembere kandi. Community West arina tureba inshonga Madam Arajisi Community West Live West byese bigambo bibiri ni kihe Aituriyo mwanya kihe mwanya kandi what are the findings namnga bagamba findings. No findings eh. Bantu can we have one voice here? I want to go. I just came here briefly to sort this. Echatureta me now receiving a call at around 6. Banjirangu bashanjire ombana the data entrance mistake. Yakwata results za chawisho ya zitaru mugume. Yakwateza mugume ya zitaru chawisho. Ba declaringa chawisho nka winner mugume is not satisfied about what happened. Kandi na ECA jinegamba unabo baza kushanga bashanga it is true habiremu era. Hata nanye kuna churecho na aba concerned na janta I must come and check habwe nche chibire chitika mukakuza mukadikiraringa. Basha kusasa bana babe batakumanya ngo mwana ebyatiro mu system tubyashomera rupapura. So ebitubetu ebintu kompita na kompita bajimwakirira no mwana obirya unanga bamkwatara ibirya. So njonani yenda kwashwaringira mugume. Ngo now that we have a leader kuza kuyamba investigations n'ibindi ndi kugira base itwa besinga. To end justice for the right winner. Tutari kugira ngo umuntu bamuhindurire ki cyangwa kwara bayibe Victory neza kuhinduka. Kwara atajibire ituchkwenda no kweka ngo ubona bakora ki abo kubora de twayorekire ngo bya system umuntu wakoze mistake. Kumba aho ururo bitabaziwe atabo wakugira ngo batabazire na mugume na jataro wanje batabazire still wab adding up aho nto ine findings zit kongezo ni zit so tukuza kuzagamira zo nawe twamanyire ingeze twa addinga nezori yezagize ngo batatireho we get the real winner ngitwe ka security twa addingira konka now it goes back to the electoral commission akwango bine mandate. It is their mandate to sort this mistake, these errors if they were made by their people. Chibusya mama this Live TV West na mnongo gumhazi wa NRM Mariona Live TV West ukabe no mugambe no mubuzo na mnongo baje TV West gisha. Yani mpumuza abantu ba NRM ngo abakuba batatunjire ubwena batatunjire kushemera uwo mbirigiremo bahumure kandi bagumamara magwa NRM tukuza twine side dasha NRM n'abantu bona twine side yone taro twenda kwibira mugume NRM cyabusho NRM so twine side yone so twenda ngabagiza humure
kwara bintu wasinjire ibintu kuturaheza ibyo na sorting na electoral commission nibaza kumurangira turashanje ngo twagaka twabona tukashanga ngo ebya electoral commission nebite twine tubikutaringa then mugume haza right to sue abantu abo akuba mistake ejiro wabo yes is an NRM in right yoku yokusuinga pato kumuchitinga ninga akuba of the party kandi tutushemeye kugira abana nebyana so barabasindire ngo abamwe bakugira ngo tubakurugaha umutaka sorting nation za process yate kinda kwendera kugira ngo kunabagira ebirakurataho hati yo ningambo on behalf of security kugira ngo twende namushawisho abagize batabusho n'abamwe batagarika kurwana konka mandate eyo kugarika makaruru no kutugarika mune ya electoral commission so twabahereza kugira ngo tubente tutereze mbere abantu babatitana batagwana so electoral commission report yabegende in time batugaricemu kugira ngo nitwe tubase kumanya twakubasa containing a situation on ground so nimpamya ariyaha acting registrar andikire kuko bamugambira konka twashabangu tuje status ko as of now shaba mugume na ba members be na ba supporters be babe bagaricirumka uko mushijara acting registrar acting right now handike findings itotuzitwabana nawe twayirebera yage so tutukwame unaza gukora ekintu cyandike kitakumacinga ne kwa adingitwe twamguidinga ngwe bitwareba abenu yo submitting atwe copy of the report ya article janga harga every different ituntumanyi between then there we shall ngomba kigwe umwanya wo kuyagamba kandi ofisa kunumwami ka West Patrick ndatunje tunge bwambo bishata nuka kurga West Patrick amazina je no kurga kasheshi enshonga na munongo ya karura na munongo West kabino mugambira ki wata findings zozi hakani mwaza gukora ki we bare bana sanyamo kwenda kori tkoze tale sheet twagita konka twasanga abana babiri ba internet data bakora mu ishobi konka twasitama mu kiko na twa agency ya Ruga headquarter batugira ngo leke kintu ko kiki the complainant Mugume Benoni akore petition konko ukora bina akora petition nanye nyine kukora report ekuratire petition ya Mugume then boni baza kutusharira mu icyo gukora umuri bwa TV wese namnungu muhagizi wa NRM namnungu muhagizi wa Mugume na wisho ati atwariki ekinkwenda kubashwaringa abahagizi ba Mugume na Chabwisho nyowe tinyine side ya obane ya Chabwisho ninga ne ya Mugume konka kinsho kuzukamu twenda tereze kintechi nko kuna abashwaringa erizo banyina karuhuka esagize narugo mukaruru ateri izoba nyencha kare ninza kustama kore report ejo naheza kukora mbeo security then na Mugume nawe nibasa kumereza kunyiza kuma kopi ateri niza kuma kopi na wakore petition ye then tubatware kampara then baza kutugaidinga enshobi nakugira abo kuba enshobe zibireho eshahiji tigwasa kuzigamba kugira ngo zigume kuyaho niza kureba mu declaration form zezo zona nkokuze nkore report erithara abo kuba tigwasa kugira ngo ati arimwe niza kora nacheza niza kuhereza ho Mugume mperezo na headquarter na Muguma kore petition turebe kengu things at least nizenda nizishana kwenda kutunga justice gambira bariya aba kutukuratira hari mwensho bibo inensho bezo warebire actually nanka inshobi of course hari mushobi tukabire tutarya abo kuba nka bagira ko bururu wa boma tiburi included kandi bere bare sire contention so nicyo twagira ngo twasa kubuta mwishaheje kandi
batakozere ki etaro so ebyo byona niza gukora report erisara then mbahereza report na tukotangereza report then mbaza kusha mwaka mwana no avonu gomani sekwe mukire myaka na mukaga ombuhereza tukutebekarisize embaga yo mwaka yakiriyo myakongere muri burunjo banga muri bubi turi burunjo abakazi batubye muri reje ninga marire kubi bim shukrani sidi kwa msatela abana mkaza kwa mshayi gacheka omchini hiro mirangu nkongere utangulia kuyo mtokoboka muisha mwena tutere vibes on festival bim yakiriyo mekongere na mkaga pejo kwa mshanju utaferwa tongo abesonga gari omchini hiro tongo tongo ziyaho tongo ziyaho tongo kumenya na mkaga tongo na mkaga abesonga na mkaga utaferwa mchini hiro mekongere izo mukiniro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwenkoko ezuwa nibire nangwa muzi reka ndete yebitoki nkikumi nesano yinko abataka mu nkwata amakaga kanga kandi ne no mangu baro bampo mukazi kandi wabusha ushobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataronkoko atarombuzi atarhonde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera ecyo tingakikora gasha kirakuyotenda omakaga ngendoronda mu kata wirangoko love you sweetheart shobangirirwe I love you buri mwaka mwana no avonu gomani obo Radio West kwe mukire myaka na mukaga ombuhereza tukutebekarisize embaga yo mwaka eyekiriyo mirakongere ebirabira mukaga byo kwa mushanjoku omucyeka cyeka mbara city otaferwa izoba ryona rizwira amashemererwa n'abeshongozi b'amani nka David Rutaro Alien Skill Shakira Betty Porogoma Kazibwe Kapo Fred Seremba Jose Sister Charity Bisham Kongwire n'abandi bindi rero kugashurako otebwa rushenda abo kuba naza kuba roshozo rw'enyama obo turi kusimbiwa muhurikiza otkozera kituri radio rwebembere zindi haro kusingura ebihembo nyamwingi okutamu nshinjo mutwaro gumwe izo mukiniro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa
niwe naza kubahereza enkoko 3 eziraribwa abagenyi umushango gw'enkoko ezuwa n'ibire nangwa mwizi reka ndeteye ibitoki nk'ikumi n'esano yinkwa bataka mu nkwata amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tingakikora gasha kirabiyete amakaga ngendo ronda love you, sweetheart. Shovangirirwe. I love you. Buri mwaka mwana no. Avonu gomani. Obo radio wese kwe mukire myaka 26 ombuhereza. Tukutebekanisize embaga yo mwaka. Eyekiriro mirakongere. Enjoy your money and Radio West ekutusako David Tutalo nyange ngenda kubeerayo nnyo mu kinihiro mirankonjere anti nga 26 endonge genda kaba wabayimbi banji nnyonnyonnyo kigenda kubeera kikambwe nnyo ndongo ku ndongo lukoba ku lukoba David umwe izo mu kinihiro mirankonjere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe buri mwaka mwana no avonu gomani obo radio wese kwe mukire myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriro mirakongere ebirabira mukaga byo kwa mushanjo oku omucyeka mbara city otaferwa izoba ryona rizwira amashemererwa n'abeshongozi b'amani nka David Rutaro Alien Skin Shakira Betty Porogoma Kazibwe Kapo Fred Seremba Jose Sister Charity Bisham Kongwire n'abandi bindi rero kugashurako otebwa rushenda abo kuba naza kuba roshozo rw'enyama obo turi kusimbiwa muhurikiza otkozera kituri radio rwebembere zindi haro kusingura ebihembo nyamwingi okutamu nshinjo mutwaro gumwe izo mu kinihiro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe buri mwaka mwana no avonu gomani obo radio wese kwe mukire myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriro mirakongere. Enjoy your money and Radio West ekutusako David Tutalo nyange ngenda kubeerayo nnyo mu kinihiro mirankonjere anti nga 26 endonge genda kaba wabayimbi banji nnyonnyonnyo kigenda kubeera kikambwe nnyo ndongo ku ndongo lukoba ku lukoba David umwe izo mu kinihiro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe buri mwaka mwana no avonu gomani obo radio wese kwe mukire myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriro mirakongere muri bulungi obanga muri bubi tuli bulungi abakazi batubye muri reje ninga marire kubi shukrani msidio kwa masantebiro abuna mukagenza kwa ndio mchishayi kacheka omukinihiro mirankonjere okutangurira guri omuto gumegonka mwije mwena tutere vibes on vibes. You know what it is? Bim! Yekire kirihiro nakongere ebirabira mukaga opejo ko kwa mushanju otaferwa ntongo tigaba beshongozi bingi abeshongozi bari mu kirihiro entongo ziryaho entongo 26 entongo 26 abeshongozi 26 otaferwa kirihiro bimira kongere no kumira izo mu kinihiro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu ari kwetenga
nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe. Porogaramu egi neyegesa nk'omuntu ashemerere kukora kuyakuba yakwasirwa oburwire obu turi kuba nituganiraho n'abahangu. Mwana no Avon Gomani obo radio wese kwe mu myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriyo mirakongere ebirabira mukaga byo kwa mushanzo oku omucyayika cyeka Mbara City otafe wizoba ryona rizwira amashemererwa n'abeshogo Umurebe wa TV Stumurunzi nakutangira wasiba kurunje shaha zaba mushanju na nedacika 10 zihangwe ndeka nkusiyeho amakuru gita gihangwe ndi Elias Rutugusa okutera karuru okubire omu district ya Ibanda otwira chairman wa district eji Happy Herbert Mayanja akaruru akasinjira higuru kandi yabasa okwasubwa ebendera ya NRM Derewe Johnson Kanyomozi nawe abaze kubana singa eya Ibanda municipality amashemererwa bwanyuma yo kurangira babiraba Happy Herbert Mayanja hamwe na Johnson Kanyomozi Mayanja twirana mukuru w'entebe ya katano arukukwate bendera asinjirena n'uburure mitware na rushanja 39 abayisimbere nabo Garathiano Muhumuza atunjira uburure 13 Bandizobere bagamba akwatwa twesimbira abantu bana ombantu bana abanyibanda banterra karuru natunga 71%. Amono mwijece ayihireyo bururu kenda igana 29 kandi John Kapimpi yihayo bururu 10 rukagi 16 omukarura ka Ibanda municipality John Kanyomozi akwasire bendera na n'ubururu mutwaro gumwe 12 abasinjire Obed Mabwana yatunga bururu kanana 53 kandi we Louis Kariyezira yatunga bururu rukaga 5 bwanyuma yo kurangira rwanko musinguzi ababorekera ko okuba kuza kuraba omukabona kandi bashabe nkwatanisa councillors MPs batutamise abagwire n'abasingire tumabaze kutugarukana Ibanda kume eliyemwe tureke kwecwamo okubeje n'Ibanda yitu tine muntu ndizo areze kujyo tombekera atalito ebintu birestaka kozire especially kabezi enguto ebintu byinsa kutebekanisa kureba ngo Ibanda yitu yakumitebeke ngenda kusaba abindi nyesindire nabo banareba mu shamoni banareba Kapimpi hamwe na kada ngo egiyaberye game ubwo kuyomuzana kwitu kwa NRM bakansara bakwasire bendera nabo baranzirirwe kandi ababasimire ababatire mu bwesice mweni mbashaba
ngo mwena murije twatanise tutungure bisheshe division ekindi bisheshe no manyangu erimu obushuma bwinji obushuma buryo muri bisheshe nimbanza no kusima abo bona abanterra karuru nangwa n'abatakanterra mwena mwebare nimba kurusiya karuraka akato akaraba muno businje imvuga ko bashobora ngo kutire obusinje mukorere tumeto bamwe tutagayisizerana rero tukwatanse makuru agagasha kwa Timothy Mushabi bare Timothy Mushabe ndugumiza munana makuru abiriho katembo mutare rume ya Changejo district bwanyuma ya mukuru webyo bururo mugombore ya Charshozi ukutandika kushoma ebitakwatagine ahabukorga umwe hababire besimbire ekiresereho akimucera umubibandize kushomwa bibire nibyoreka ngurusebanura asingire no bururu rukumi bubiri kandi Reverend Moses Atuheire aino bururu rwenda nshanjo nabo biri Finde Atuheire aino bururu emitware ebiri rukumi binana mutano na pasenti ya 9.34 ahantu Moses Harigiro mu mbera akatabukira registrogu arukumbuza awiho bururo byashoma abebembezi ba NRM na nebe byo kwerinda bagerezeho okwikakanisa Moses yarema yahisyana no kuteza amaju omisho g'abakuru bwanyuma bagarukire mu babara kandi cyazorwangu obururu babire babazire kubi kandi Moses Atuheire atyo yayebembera no bururu rwenda nshanjo na bubiri kandi cyazorwangu banura ayihireyo obururu bitano cenda na kamwe kandi mwandeti ngokwe yongiro hati tugenda kukora kimu no mutima waitu na amagezi gaitu na amani gaitu our key has been a corrupt-free district where service delivery is key. Ebyo bikiryaho Gilbert Rubehayo akiki yarangirwa nka flag bearer wa NRM ahantebe ya chairman LC5 wa district ya Changejo. I therefore declare Rubehayo Gilbert, who has polled the highest number of votes, akaruru kalo bunani ndora hano bagamba aroha amasanyarazi garuga hano ngo ereka cyagabe cyamuno nowe bari kandi hagabaki ngo hati amasanyarazi garugaho basobora kuibaki oroze distrust obwesi kwa bugenzera mukwaraki ne bugwamna working sawa buli muntu wena arikumanya aina harukusobya alekeraho omugandi omukurangira karuru kabuhweju habiremo kwekwata matayi bwanyuma yo kwenda kubuzabuza obururu bwa Deo Atuheire bitu abebyo kwerinda bakozero gwabo akaruraka karangirirwa omukasheshekeri izoba shahina kandi Deo Atuheire ahireyo bururu emtware ebiri 10.45 Philip Muhamya no bururu 10 rushanju 84 nareba Daniel ahireyo obururu bina chenda na mshanshu Simanye simbena umwanzo pomeni ngurana tujya kusinga se nakora kusinga bono ndongo mugwa uje tukore na atware nagwe tutaho ngaro wewe abebembezi ba district age bashabira abatura abasingirwe n'abakwasire bendera okwatanisiza hamwe ahawo burungi wa district age chinchamuhi Rote kwa kusura koringa, rote kwa kura imana wino kura nguwajirude. Wazinga. So kwa majingu bashaba, no kugira ngu tureka mtwa kwa katimu.
because hataba n'abagore bitabara bamwe n'abantu ba Frank Bears nicyo kiza kubantukora nabo kandi nicyo kiza kubantukora of course tugenda nabo tubebemye aba drivers babo imodoka y'independera yaguma nayo kandi yagiseshe kuba neza agiye mu muhanda. Ababiri tubarebukireho aha ofisi za NRM Obururu ahubire nubaruha gashakwa Daniel Bingana na Juliet Charles. Webare abanyamakuru bitu agwo ngo makuru n'abasakusi wabo yangweri amakuru agande nitwijaga kuretera aharshahi birzecero makuru gitu agacencire nderi yasere tugusani nkwendeza weekend nunji kandi utakayibwa no kwijo mucinihiro achayi kaceka ayizoberi ya nyincakari.